Assalamualaikum, hai semua. Okay, hari ni kita nak buat mi rebus Johor. Okay, bahan boleh lihat di description ya. Mula-mula kita rebuskan daging, kemudian kita rebus sehingga empuk. Airnya jangan dibuang ya, kita akan gunakan nanti. Okey, sekarang kita nak kisarkan kita punya bawang besar, kemudian kita kisarkan buah keras dan juga bawang putih. Kemudian kita campurkan sekali dengan udang kering. Kita campurkan dengan air untuk kita blend. Setelah kita kisar bahan kita tadi, boleh kita masukkan, kita asingkan dulu. Kita tepikan. Kemudian kita masukkan kita punya keledek ataupun sweet potato tadi. Untuk kita kisarkan juga ya. Kalau nak lenyek pun boleh ya. Okey, kita dah pun blendkan kita punya keledek ataupun sweet potato. Bolehlah kita ketepikan dulu. Kita akan tumis bahan-bahan kita sekarang Mula-mula sekali kita panaskan minyak. Kemudian kita akan tumiskan kita punya bunga lawang. Serai dan lengkuas. Kemudian masukkan cili. Kemudian kita masukkan kita punya rempah kari. 2 camca besar rempah kari tadi. Bersamaan dengan 1 paket kecil Okey, dengan 1 sudu serbuk ketumbar. Kalau nak bancuh pun boleh tapi saya lebih suka macam ni sebab bagi dia punya rempah tu berbau wangi. Dan letakkan sedikit air asam jawa tadi supaya kita punya rempah tu tak hangus ataupun tak hangit. Okay, asam jawa tadi saya letakkan dalam tak sampai 1 sudu 3/4 sudu je macam tu. Lepas tu letak air, campur air. Okey, kita bagi rempah kita masak dan naik bau. Kemudian kita masukkan bawang besar, bawang putih, buah keras dan juga udang kering tadi yang telah kita kisar. Okay, kemudian kita bagi rempah kita masak dan naik bau. Masukkan cube daging. So, kepada yang tak makan daging, boleh guna cube ayam. Tapi yang terbaik adalah guna cube daging lembu. Okey, setelah kita punya rempah betul-betul masak. Okey, pastikan rempah kita masak agak lama sikit supaya dia tahan lama. Kita masukkan kita punya daging. Dan juga air rebusan daging yang kita rebus tadi. Jangan dibuang kita masukkan. Okey, sekiranya kalau tak nak rebus daging tu pun boleh boleh guna terus, tapi gunakan daging yang mudah empuk. Kemudian masukkan air.
Dan masukkan kita punya keledik yang telah kita kisar tadi. Kemudian masukkan sedikit garam, jangan banyak sebab tadi kita dah gunakan cube daging lembu. Air tadi saya gunakan dalam setengah blender air sahaja. Saya gunakan setengah blender, tapi terpulang pada masing-masing. Kalau nak sedikit cair boleh letak lebih sedikit, tapi pada saya macam ni dah cukup. Tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Dan gula juga boleh rasa tambahkan sedikit gula kalau kita nak yang lebih manis sedikit. Okey, kemudian kita rebuskan telur. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita rebus hingga masak ya. Kita panaskan kita punya air. Lepas tu bila air dah mendidih, kita masukkan mi kuning kita dan kita celurkan. Teruskan. Okey, inilah mi rebus Johor yang telah kita buat tadi. Makan dengan telur rebus. Kemudian ada daun ketumbar, cili hijau, tauge. Tauge kalau nak celur pun boleh, kalau nak makan mentah pun boleh Saya suka yang mentah. Kemudian kita ada limau kasturi. Jadi inilah hasil dia yang telah kita buat tadi. Okey. Selamat berpuasa dan selamat mencuba.